Anya laki din! Pudno nga tati nadamag kumare. Ha? Anya day tamaray. Nadamag ko kami nga umadanigaya mo di pa nagkalay sa ti anak ni Pasi nga inauna. Ha? Ni Gracia. Un mare, iso mga mintin ako na ni Tina kanyak idikalman. Kasta aya. Asino kanungay ti pakiasawaan na. Ay kat lalaki adi. Alangan mo. Ti salsaludsudek no asino. Nilito ti pakiasawaan na. Diyan nga'y puto ni Tata Borsyo ijadayang. Ah? Anya? Nilito ti pakiasawaan na. Ay salbag day tadamag. Ha? Aping agkatawa ka nga mare. Kit no nabayag gaya mo nga gayan ayat da. Anya? Ay una yan. Kaslamot na ibusan ni Gracia iti lalaki. Di payla ng sapul mo't iti lalaki asaan akalugaran. Ha? Nilito pa'y mo't akaruba da mo't lang. Anya lakit din. Anya? Wan mare, pudno day ta. Nagsasaritaan min ti maipapan iti panagkalaysada. Kasta ka di mare. Ay nasaya at ang arno kasta. Kit kaano nga ti exact date ti panagkalaysada. Into no June pa'y mutkit di amare. June 8 ti nagsasaritaan mi. Nasurok pa'y adu abulan ti urayon tapno nawaya ti panagsagana da. Ayun amare. Tapno saan da nga agap apura. Aywan mare. Ayun dahil mare. At naman ti maritis cooking ka. Ha? Anya day ta mare? Among ngay. Kit kwa. Kasauna yung katawa ni Guria idinaamuan na nga umadanin ti panagkalaysa ti anak mo. Kani Lito. Anya? Anya ngay kano ti nakakatkatawa iti dayjay. Kasla ka nga awan sa bali ang lalaking. Kanilito pa'y lang tinapili na. Karuba ka no. Ay oo na yan. Uray pa'y karoba. Lakit di sana kasinsen. Anya lakit din aya. Nanang, awan matidakas na. Uray may sa barangay ti ayan tayo kadalito. Awan mat ngamin anak ko. Dayjay laang mat agurya tinagruget ti panunot na. Ibagbaga na kano, akas laawan sa bali alalaki. Anya? Day kumakano saan akalugaran. Unay dayjay nga antigurya aya. Manakibiyang mo't launay. Ala, bye-bye antayo lata ka di anak ko. Tinapatag, kat mayat kayo lata kinilito. Aywan ananang, anya lakit din. Dayta ti kapatgan. Saan adag iti negative asaw-sao ti tattao. Nang runa dayjay agurya. Dayta ka man ako nakon. Kas kalaguuyong. Agkat katawa ka nga, wan makagapaw. Ay nalakay sa anak nga aguyungan niya. Kasano mga min asa anak nga katawa. Kita man day ito eh. Oo. Nakita. Picture mo, dagrasya, kinilitaw. Ti umadani, panagkalaysada. Oo na yun ni Pasing. Di naman labi nagbagaan mo't ti anak na. Ha, tapay ko ma. Kaslaawan sa bali alalaki dito'y lubong. Una yun aya. Kaaruba na mutan, ti pakiasawaan na. Ay makapaulok. Ha, tinapatag adik at saan na nga kasinsain. Agkaruban lang mo. Muray pa'y, nagalas akitaan. Anya lakit din aya. Anya, iyam amumon kada kami, ti kaayan ayat mo, anak ka. Wan tatang, inton umay alawas. Umay kami dito'y. Apag isungaga po kami ijay syudan. Kasta ka day, anak ka. Ay, katwin ah. Naibagam ka din, ganinanang mo, ti may papaniti day ta. Saan pa'y nga rod tatang? Ibagak pa'y laang kumakan ko na. Katwin ah, tapno muna mo, itanak ko. Ay, wan gaya. Taga ano ngay mo, ti kaayan ayat mo. Ijay syudad tatang. Kasta ka day. Mala ah. Ipasyar mo dito yung balay. Tapno mamam mo may mag. Anak ko.
Ay na, magagaranak amang amu iti agbalin amanugang ko, anak ko. Saan abali nanang tadandanin? Ay ay kanwan gayang. Tagaano ngay mo ti kaayan ayat mo, anak ko. Ijay syudad nanang. Ay, nasaya at nukas na. Jaklakit di kayat tikas lakadalito kan grasya. Agkaaruba da, ngam agasawa da ka no. Ha? Good. Awan mo't dakas na itiday jay nanang saan aya? Anyang awan, kano nagala sa kitaan? Ha? Kasla na ibusan ni Gracia iti lalaki di ti lubong. Taday jay pa'y alito ti pakikasaran na. Ay na, makapaulak mananak ko. Iso a husto day tangay naramid mo. Taga syudad ti kayan ayat mo. Saan at taga dito'y lugar tayo? Kaya't mo asawan. Adamutin kaayan at ni Celia, nga anak mo, Mare. Adamot ten amare, ngam saan at taga dito'y lugar tayuan niya. Ha? Amangan ngamin no panunutem akasla da grasya ken lito. Agkaaruba da, ngam agasawa danto ka no. Anya? Naimbaglaangan ta saan ataga dito iti kayan ayat ti anak ko. Naimbaglaangan ta taga syudad. Saan akaaruba? Ay, si kakit dimot, Mare. Idi pa lang akat katawaam ida. Kasano mo ngamin kat agkaaruba da nga rod. Kituray man. Anya ngay nga rod no isudatin na ikari iti tunggal maysa. Uho, jaklaam mo, mare. Anya lakit din, aya. Ay na Mare, awan man ti bibiyang ko iti dayja agurya. Awan bibiyang ko nga uraan niya pa iti mapanas sasawon dito tersenam. Ay, wen Mare. Isoki din ti pagsaysayangam iti oras. Dilat ta ati anak na ti pakibiyangan na. Apay-pay lang ang masapul na akat katawaan ti anak ko. Kundi agbalinto nga asawa na. Anya lakit din aya. Ang mumutin na di ang babae. Amin na makita na. Kin maamuan na. Kit katawaan. Kin uyawin na. Agyaman adi, no nasaya at ugali jay taga syudad akaayan ayat ti anak na. Ay, wanan niya. At least kit di, dalito kin grasya. Taura ibagbaga na nga agkaruba da. Am-amudan ti ugali ti tunggal maysa. Ta di ubing na pa'y agam-amudan. Kat isuman. No siyak, at least pa ti kalugaran taam-am mo. Ay, wan Mare. Saan nga stranger? Anyangay ti makunayo iti imbaga ni Dino, tatang. Ha? Nakunanamot din ano mayat kayo, agkalesa kami. Ay kat, laki di desidido kayo ado ha? Apay ki dinasaan nga, anak ko. Ha? Ay na, sila anak ko. No siyak amay sa, mayatak mo't iti dayta. Agkalesa kayon. Saan abali, taada kayo mutin iti husto nga idan. Agyaman aknukas na nanang. Ala, ibagam kini Dino, taplanuin nyo nga rodan ti may papan iti panagkalay sayo. Wala nang, pagsalitaan mi dayta. Mare, inton bigat gaya man ti aldaw ti kalay sa dagrasya kinilito. Wan Mare, ay kat umay kay tu ah. Una Mare, mabalin ka limit asaan. Umayak at damit binalkot ko a regalo para kadakwada. Ay kasta ay Mare, ay wan ah. Bareng ano umay lata ni Guria. Oray sana nasaya dagit isa usawang na. Umay no umay Mare. No kat thank you. Ngam no saan nga umay, thank you latta. Sa bagay magkit di ah. Ay, damag ko kit umadanimot lang hindi pa nagkalay sa ti anak na ka. Ha? Ni Celia ka di ti bagbaga Mare. Wan, Kasta aya. Kataga anungay mo ti mga sawakan ko ana. saan ataga dito'y Mari? Taga syudad. Ah, kasta aya.
Gusto tapno aga po kung tumatan ni Marigorya. Apaw, nakapurma ka mat iti kas taunay mare. Kan kasla regalo day tawit mo. Ay, wan mo damare. Ang mga nung nalipatan mo itangal daw ti kalay sa dagrasya kinlito. Intan Ay na mare, Ha? siyak pa'y laeng matiawisam. Anya kung mati nakakatkatawa iti daytangay. Nung amin mapanak, amangan no saan ko amalapdan ti agkataway jay. Nang runa no makitak da grasya kunlito. Saan amaikat iti panunot ko, anagasawa da nga agkaruba. Anya lakit din aya. Ay, jak amuking ka mare. Basta siya mapana. Nalaing kan mare. Ay, unggayam, umay kan tumata. No jay anak ko tagkalay sa. Itamon nga daw, ti kalay sa dagrasya kinlito. Apay, saan ka mapan, Gorya? Ay nalakay. Amangan no jay agkat katawa laeng timapan ko aramiden ijay no bilang laeng. Anya? Talaga asaan amaikat iti panunot ko. Nga agkaarubad ngam nagasawa da. Ay anya lakit din aya. Antay ta ka man ako nakon. Katwan mat. Amangan numapanak ijay. Katday talagkat katawa timapan ko aramidan. Kita ka man langay. Ay, dalpas mo't laangan ti kalay sayo anak ko. Uwan nga rod nanang, sumarunumot tan di anak ni Gorya. Ha? Ni Celia nanang? Wan anak ko, intun first week kano ti July kat. Kastaya nanang, kat mapantay to, oray awan apulos ti nakitak arupad ideal daw ti kalay sami. Wan anak ko, nasaya at dayta, anapanunot mo. Nay, ape akas tati lang ang bakay. Bigbigat anak kami suot ka. Ay, kasanumat ngamin na kay. No kaano nga umadanin ti aldaw ti kalay sa ti anak na. Sakas jepay tinaibaga na kanya. Ha? Anya tiket mo asawain, bakay? Nakuna na nga adda ka no katsatsyat ni Jun asabali a babae. Anya, kasano nga rot itan ngay? Ay, jakam mo lakay. Nakunamot ni Celia, akasarita na anaimbag ni Jun. Ay, hanya mo na ita. Umadanin ti kalay sada ng kastaki din, tararamidan na. An nga rod Ay, anya lakit din aya ti kaston. Awanin anyat kayat mo asawan anak ko. Jakon makontak ti number ni John. Anya, jaka mo na niya teramida kita. Kasanon ti panagkalay sa amin. Una yun da dya lalaki. Awanan bain. Apay anaarabin na kan katikastoy. Kasanon ngay ti panagkalay sayo. Nakababain ka dagiti tao nga inauawis ko. Ay na, siya kunti mababain ga po iti kastang aramid na. Numakontak mo, kasaritak man tiyawanan pa in alalaki, tapag sasawak man. Hay, di pa ikot nakababain ka dagiti tattao nga awis mo. No kastamot lagayam, mare. Ha? Ay, wen nga rod mare. Nakababain talaga. Dahil nga rod tirigan na, no saan nga amuunay di tao.
Ado ti limad, asan na nasayat nga rabit da. Sabit kiti nga amin, Ha? Naimbag pa ni Gracia kin lito. Akat katawa ama nagasawa da, nga ori agkaruba da. Kitaam kat aging gaita. Mayat latta ti panagkadwa da, kasagasawa. Anya? Isu asaan ang nakakatkatawa ti panagasawa iti agkaruba mare. Laki di, sana kasinsin. Tadamot pagsayaatan na ako na. Sana ya. Mare. Muda ti ugali ti tunggal maysa mare. Sana kas iti kaayan-ayat ti anak mo. Muna lang yung syudad. Anya nga ita. Awan pa iti aldaw ti kalaysada. Ngam addan babae na. Anya laki iti. Ay, nagturod kamot na nang ibaga iti daytaken kuha na, mare. Anya kumaga po ang mabuti nga kay mare. Gusto mo dyan bagaking kwa na. Ay, oo na yan. Kaano ngay nga ti kalay sa day anak na? Saan na matuloy? Ay saanin Tadda nga rod manan sa bali a babae ni Grom tubi ko ma. Aniya? Ay, piman mo't ni Celia. Ay saan lang ani Silya ti Piman. No di kat nang runa ti manguyaw nga inana. Kat katawaan na iti da grasya kin lito. Akas lakan no naglipit ti lupo. Yung laki Nagakwada. Lumayangan ita. Ay, saan nga min anasaya at yagsasaw iti patapos ako na damare. Ay win amare. Datayo atat tao, rumbang ko maapanunutan tayo nga umuna. Sakbay tayo nga isawang, tagsubli ka da tayo. Anya laki din na ya. Oh, si kamot kaya maray. Mare pasing. Nadamag ko nga itagayam a first week ti July ti kalay sa ti anak mo. Ay, wan kumare. Ngam saanin ang matuloy. Ha? Wan mare. Nagbabae mo't ngamin di kaayan-ayat ti anak ko. Aniya? Isungarot ang mababae na kunay itaken ka. Gapo iti panangkat katawak idi iti anak mo. Nagaduan na isawsawang ko asaan ko maarumpang nga isawang. Ngam anya ngay nga rod kat nalpas matan. Ala, bayamon day jay kumare. Nasaya at latagayam ti kaaruba no maminsan. Taam-am mo ti ugali da. Aywan kita ti anak ko, kanilito. Nasaya at latamot ti panagkadwada. Awan ti isyo at cheating, wanuan niya dita. Gaputa manipod ubing da, amodan ti ugali ti tunggal maysa. Ha? Isu amare, saan ang nakakatkatawa no adda agasawa nga agkalugaran o no agkaruba? Saan adakis dayta? Lakit ti saan nga agkasinsin ako nak, maawatam. Ay, wan mare. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.